بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي عشر. 11 сабақ. Сөздер. Азхару ақ жүзді деген сөз. Асмару қара торы, қара жүзді. Ашқару сары жүзді, сарыдан келген адам. Ахрасу дудық адамды айтады. Асомму дүлей. Аъма көр. Ахвалу қишық. Қишық дегенде бір көзі қишық болады, сондай. Ашаллу шал деген сөз. Ағражу чолақ. Ахдабу бүкірі, бүкірейген. Әлсағу сақау. Ахмақу ақмақ. Енді муаннас деп, муаннас деген ошол аял деген аялға айтылады, женский род деп. Міне Захрау, Самрау, Шақрау, Хорсау, Соммау, Амьяу, Хаудау, Шаллау деп, шал аял деп сол аялға айтылады да бұлар. Бұл жерде мына жам деп тұрады. Жамун дегені бұл ошол көптік түрді айтады. Көптік түрі қандай айтылады десе: Зохрун, Сумрун, Шукрун, Хурсун, Суммун, Умюн, Хулун, Шуллун, Уржун, Худбун, Люсхун, Хумқун. Ушулар текстте келет. Мужской, женский, женс көптік түр болып. Мына сөйлемдер. Хуа азхару ал ақ жүзді. Хум зохрун мына көптік түрде келді. Азхару бір кишиге айтылса, зохрун көпчілік айтылады. Алар ақ жүзділер. Хия захрау мына аялға келіп атады. Ал аял ақ жүзді. Хунна зохрун ал аялдар ақ жүзділер. Анта асмару сен қара торысың. Антум сумрун сілер қара торысыңар. Анти хорсау сен қара жүзді, сен дудықсың. Антунна хурсун сілер дудықсыңар. Ана ашқару мен сары жүздімін. Нахну шукрун шукрун біз шол сары жүздіміз. Хуа асомму ал дүлей. Хум суммун алар дүлейлер. Хия амьяу ал көр. Хунна умюн алар көр. Ана хаулау мен бір көзім қишық деп атады. Нахну хулун біз қишықпыз. Хазар ражулу ахмақу бұл киши ақмақ. Хазихил мар'ату хамқау бұл аял ақмақ. Хазал инсану ашаллу бұл инсан шал. Хаза шейху аражу бұл қария чолақ. Хазихил ажузу хадбау бұл кемпір бүкірі. Зака шаббу азхару бұл жігіт ақ жүзді. Тилка шаббату шаллау тиги қыз шаллау шал. Хаза сабию әлсағу бұл жаш бала сақау. Хазихи сабияту ласғау бұл жаш бала, бұл жаш қыз сақау. Закал хадиму ахмақу бұл тиги қызматшы ақмақ. Тилкал хадимату хамқау тиги қызматшы аял ақмақ. Садиқуху азхару анын досу ақ жүзді. Садиқату ха захрау анын досу ақ жүзді. Ибнука асмару сенин улуң асмару
Qara жүзді. İbnetuki semra'u. Senin kızın qara toru. Xodimi ashqoru. Xizmatchim sarı. Sarıdan kelgan. Xodimati shaqra'u. Mening xizmatchim shaqra'u sarı жүзді. Xodimuhum ahrosu. Alardan xizmatçıları duduq. Alardan xizmatçısı duduq. Xodimatukum somma'u. Sizlerдің xizmatçılar somma'un dülüy. Abuhu asommu. Anın atası dülüy. Ummuhu amya'u. Anın enesi kör. İbnuke ahvalu. Senin oğlun kıyışık. İbnetuki şalla'u. Senin kızın şal. Ahi a'racu. Ağam a'racu çolok. Uxti lesga'u. Ecem lesga'u saqov. Sadiqu aliyin ahrasu. Ali'nin dostu duduq. Sadiqatu Meryem'e xorsa'u. Meryem'den ortağı padroşkası xorsa'u duduq. Aduvu valiyin asammu. Valinin düşmanı dülöy. Aduvetu Zeynep'e samma'u. Zeynep'ten düşmanı dülöy. Ceru Halid'in a'ma. Halid'in qoşnası a'ma kör. Dayfu Mahmud'in ahvalu. Mahmud'un qonağı kıyışık. Abu hazel hayyati aşallu. Bul tigücünün atası şal. Ummu hazen neccari arca'u. Bul ustanın enesi çolak. İbnu hazel haddadi ahtabu. Bul temirçinin oğlu bükürü. İbnatu hazel habbazi hadba'u. Bul navayçının kızı bükürü. Ahu hazel qassabi elsagu. Bul kasaptın ağası saqov. Uxtu hazel haffafi lesga'u. Bul ötükçünün ecesi lesga'u saqov. Ar-raculul ahrazu asammu. Duduk kişi dülöy. Ar-ricalul hursu summun. Duduk kişiler dülöy bolat. El-mer'atul xorsa'u samma'u. Duduk ayal dülöy. En-nisa'ul hursu summun. Duduk ayallar dülöy bolat. El-insanu a'ma mahzunun. Kör insan kapalı. El-şeyhul a'racu zayıfun. Çolak kişi alsız. El-acuzul hadba'u meridatun. Bükürü kempir oğrulu. El-veledul elsagu meridun. Sakobala oğrulu. Haza şabbu eşkaru hayyatun mahirun. Bul jigit sarı cüzdü. Cenab mıqtı tigücü. Zâken neccarul ahrazu asammu. Tigi usta duduk. Cenab şu dülöydü ortada. Tigi duduk usta dülöy. Havlâil haddâdûnel hursu summun. Bul duduk temir ustalar summun dülöy.
Ulaikal hammalunal fuqara'u hulun. Tigi kедей жүк ташуучулар кыйшык дейт. Hazal hallaqun nahifu a'raju. Bul arık çaştaraç a'raju çolok. Zakad dallalul mahiru aşallu. Tigi mıqты çevir ortamçu aşallu şal. Haula irricalul fuqara hurusun. Bul kедей kişiler hurusun dülöy. Duduk degenim, duduklar. Ulaiken nisaul meridatu umyun. Tigi ayallar, tigi oğrulu ayallar umyun kör. Haula irricalul cehalâ'u summun. Bul nadan kişiler dülöy. Ulaiken nisaul cahilatu umyun. Tigi nadan ayallar umyun kör. Muallimuhum zuhrun. Alardın muallimleri ak yüzdü. Muderrisukum sumrun. Sizlerdin muderrisinger, okutucular sumrun qaratoru. Muazzinuna şukrun. Bizdin azançımız sarı yüzdü. Ferraşuna ahmaqu. Bizdin tazaloçumuz ahmaq.